22-е заседание Совета муниципального района Илишевский район 4-го созыва состоялось 17 августа в зале заседания администрации района. В нем принимали участие глава администрации района Ильдар Мустафин, а также главы сельских поселений, представители прокуратуры, отдела внутренних дел. Первым в повестке дня был рассмотрен вопрос о ходе реализации программы поддержки местных инициатив в муниципальном районе. Жергілікті көп жылдар бойы хал етілмей келіп, халықтың яшайышына түрлі көлемде ауырлықтар барлыққа кетіріп барушы проблемаларны орындағы халық тәқдимі, кеңесі һәм актив қатнашылығы белән тиз арада оператив рәвештә хал итүнең иң уңышлы механизмларының берсе. 2016 елда бу программа тулысынча республика күләмендә тормышка ашырыла башлап, моның өчен хөкүмәт 300 миллион сум күләмендә бюджеттан акча бөлде. Проектта катнашу хокукы алу өчен конкурста җиңү кирәк иде. Урындагы халык проблемалары үзләре билгеләү, акчалата өлеш кертү, эштә катнашу һәм җирлектәге эшкуарларның да шулай ук игенәче булу катнашу төп шарт булып тора. Шул ук вакытта балалар һәм яшүсмерләрнең дә төбәкнең киләчәге белән кызыксынуын үстерү исәпкә алына. Бу хисаптан мәктәп коллективлары белән дә җанлы эш оештырып алып барабыз. Мәктәпләрдә рәсемнәр конкурслары, инша конкурслары эшләдек. Карар кабул итү, эш барышы, төзекләндерелгән объектларны сафка кертү, масса күләм чаралары да киң яктыртылырга тиеш иде. Һәм без бу югары эштәдә яхшы, җитәрлек яхшы күләмдә эшләрне башкарып, масса күләм чараларда эшләнгән, башкарылган эшләрне күрсәтеп бардык һәм объектларны кабул иткән чакта тантаналы чаралар оештырып күрсәттек. Birinci yıllık bizning rayonda 22 avul sovetinde da avullarda gражданlar programmada katnaшу tilagi bildirdiler. İşni joyga salu üçün Ufadan strategik izlenimler institutundan üretirge bilgiçler kilip yardım etti. Bарлык avullarda da halk jiyinleri ötkərildi, hem bar jirlikte de anlaşıl taptık. Avulның abroylu kişilerinden turgan eşlikli inisiyatif türkümler tüzüdük. Netice olarak 2016 yılda 22 avul soveti konkursta jingip, программада катнашу хукугына ия булдык һәм алга куйган максатка ирештек. Эшне уңышлы итеп тормышка ашырып чыктык. Кроме того, в повестке дня были рассмотрены вопросы о правилах формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, о внесении изменений и дополнений в решение Совета о бюджете муниципального района на 2019 год, об утверждении структуры муниципального района и об утверждении тарифов на предоставление платных образовательных услуг муниципальным автономным учреждениям дополнительного образования детской школы искусств. Все рассмотренные вопросы были приняты депутатами. Также председатель Совета муниципального района Наиль Гайнуллин и глава администрации района Ильдар Мустафин поздравили с юбилеем депутата Совета муниципального района, председателя сельскохозяйственного кооператива имени 22-го партсъезда Нелю Дамировну Ахметову. Бірден-бір біздің қатын-қыз ауыл қожалығы предприятиясының жетекшісі. Ұзақ жылдар 22-ші партсъезд есіміндегі ауыл қожалығы кооперативында ішлеген. Институтны бітіріп қайтқан шушы ауылның қызы, шушы территориядағы бастамақ қызы. Онда бухгалтер, главный бухгалтер, бүгінгі күні жетекші. Қожалықны ғади шағында түгіл, бек ауыр шағында қабыл етіп алған. Бүгінгі күні ерлер башқарылмаған ішіні қожалықта башқарып, қожалықны түзетіп, аяққа бастырып. Шулай онда бүгін бек көп өзгерішлер, түзеліш ішлерін алып барып, бұрышларын Қожалықта қалған бек көп бурычларын түлеп, бүгінгі күн ішін алып бара. Нелі Дамировна жаныңызны, тәніңізні, семьяңызны шетке қойып бүгінгі күн ішін алып барасыз. Дүнияда болған барлық езгі тілектер сізге. Көрші районлар бүгінгі күнні уже келіп, сіз ішлеген ішке қайран қалып, оннан пример алып, летний лагерь болсам мол, зерноочистительный комплексларның ремонты болсам мол, биылғы сайылына мына барлық зерноварочный комбайндарын ремонтлап, модернизировать деп алып шықтыңыз. Бүгінгі күні уборка ішлері бара. Сізді тағын бір мәртебе, мына шушы кіші ғұмырында бір мәртебе бола тұрған юбилей білен, шын юбилей білен тәбриклейбіз. Өзіңізге, иптәшіңізге, балаларға сәлемәтлік тілейбіз. Сіздің олар әр вақыт шушылай ярдәм етіп, поддерживать етіп тұрсынlar.
Алдағысында ең оңған, ең болдақлы қожалықларының бірісі 22-ші партсез есіміндегі ауыл қожалығы кооперативі бұлар деп айтып шанабыз.